Once again, make the promoter. Die is er nog een episode van Culture Talk. Sit down with Mac en die keer zien jullie ons eens in de studio niet. Ons doen het private en die kan zien dat iemand gaan wegwees bij morgen. Het onze ziens aan de tuin maken. Zeker ons Muscalibo net die zo in Valino. Maar die ouwens is zo ouwens het. Lekker, ja, altijd een moment die bad. Als je niet geweer het die. Dan weet zij nou, like, comment en subscribe to this YouTube channel. Very important. En dan geef ik je een free stuk boter bij. Zij kennen dat niet zo. Zoals jullie kan zien in die studio zit. In die studio nu bij George's. Hij zit toen samen met Team Strangers _ PE. Jullie gaan denken, de ons is weg. Big shout-out voor de homies van die rockers, man. Verder ons, hoe gaan we mailen? Tegen die begint dan, hij kan bij Lia, Shelly. How's things going? Easy, my bro. Yo. Still easy. Die weekend night was, yo. Easter tournament? Man zei die, first was te veel gepikkeld en Ik heb een spiekelvis gegeten, ja. My word. Clown en Joken, hoe was jouw weekend geweest? Ons is altijd solid, ons is altijd immaculate. Vibes is altijd goed. Ik good. mijn naam gebruikt zo, man. Mr. Long, en Joken? Ja, de weekend was solid sport, nullig. Die vreemde. Asai, ek is right man, ek is proper, die guys is nog proper en ons is nog hier so man. Ja, maar jullie wat gedinge, die peren is weg. Hij is net weg. Maar Douwens is in die studio en druk bezig. Maar voor jullie wie niet, jullie ken niet. Hulle is bekend as Team Strangers _ PE. Ja, man. Ons kom hier met die lachie. Ons is vreemdelinge en die kan net zo. Wat ze plek representeren hulle ons? Die rockers. Hij zei dan Strijd van die rockers. Nee, ons. Kijk, jullie was mos voor een tijdje stil, meneer. En ik het op gewarrig geraakt. Dan kom ik eens haast en ik zie niks. Wat aangaan nie, voor ons nou bij vreemdheid wensen uitkomt. Als er enige iets is nog wat ons, wat gedropt, waar die mensen moeten vooraan uitkijken. ja, Waar het gedropt wat nou recent uit is. ons was dringend bezig om iets bij elkaar te zetten voor jullie. Voor die mid-year season, verstaan je? Piperplate zit ons uitgezet, hij is available op YouTube. Die reactions wat ons verwacht het op het te zien. Nog hij. Die expectations wat ons gehad het. Als je niet bad, ons werk aan hij. But ja, Piperplate is daar. Maar gaan ons nou over die futuristic. Kom nog Ja, but In die video met Piperplate. video. Wat is die video nou? Ons gemaakt daarboven. Ja. Mensen gaan checken, hij denkt uit. Hij was net voor die man weggegaan en hij net voor hij weggegaan is. Mr. Freem. Die was Freem voor een tijdje of no reason. Ja, maar het is zeer voor die mensen aan het lijkt voor hulle, het lijkt iets uit die strangers. Die mensen vragen me op die inbox. Juliano, weet hulle nie wat gaan aan nie. Moet ek julle dan nou aanbesê, hier's die man om julle beter te explain. Maar Freem, wat is die nuwe verwikkelinge aan jou kant? Nee, Freem is besig om te verander. Freem is in die weermag. Hy is 'n soldaat. Hy is hier om vir die land te protect en die way te protect. Yes, man. Ek is hier. So julle wat gesê het, ja, is net die baie wat stryders ken nie goed. Nou ken die baie nie die baie, nou ken die land. Obvious, van die woord uit daar. Sê Obvious. obviously ek is deel van 'n groep. Ek Yes. is 'n rapper en dat en dat en dat. In die weermag. As mooi goed wat nog 'n strangers kom na vore en toe vir die jaar wat aangaan. So dit is nie 'n fase nie. Al voel dit soos 'n fase of lyk soos 'n fase. Ons gaan nog steeds skryp aankom. That's a serious. Hey, bro, Maar die scroll boy- before you I would also say that. Lee,
Jy was ook weg geweest my bro toe ons mense vir jou wel gehoor toe was hy nie hier geweest nie. Yes. Waar was hy geweest? Was in CPT. Hometown. Shout out to the people in Shout out CPT. to Cape Town. Ja. Which area is that? Mitchell's Plain. Die pleinen. Kwaai. En ek was myself ook nog recently in die plein. Ja, saam met Mitchell's klein Plain. Fortuin van die klein kort van die Shout klein. out, shout out. Shout out to Klein Fontaine. Ja bro. Ja nee, big shout out. Cape Town is na my bro, ek sal weer terug gaan anytime my bro. Kyk hierso, manne. As mos nou weer 'n awards tyd, né? Julle weet mos wat se title defend julle as die Kom Artist 2024 Wat is die jaar? Is dit Same of the thing? year Of the year? like best? of the year so vir jou wie nou nie gaan die wees nie Yes. in hy tyd in verwag jy wat is jou expectations vanaf die awards die jaar? Since you're not gonna be there, jy seker jou phone een keer einde van die maand. So jy gaan eens die interview nou kan sien. Niks. Ja, Ek sien maar- eers die interview hy tyd nou. Yes, aan hulle 'n maand al. Yes. Maar sê hy so vir my man, since it is award season is coming up, submissions was geëxtend ook. Shout out to Serrano Ja, P, sien, Pop ja. Awards. Dankie Sarah. Kom sterk. Motivating how you to submit this stuff. Julle het nou nog kans submit. Can you say it? They can't say that. There wasn't enough time. Yeah. Enough time was created. Yo, more than enough time. So shout out to P, Pop Awards. Wat verwag jy mee bro die jaar? Ek verwag net die guys moet nou 'n bietjie nog woema gooi sodat Serrano kan sien okay, hy's nou effort ingesit weer en weer. Hy's nou Ja, van jou draai team, gooien, hy's ja. nou van die team. Man. Ja, die guys sal moet net effort insit wanneer ons nou vir die tydjie hier het hier as jy gaan RPN's hier is vir die awards. Dan kom jy nou weer af na. Ek kom nou weer oor 8 maande, 7 maande, so hy seker waarskynlik as die Here se wil is dan is dit Desember wat ek terugkom. Wat as ek terugkom of as ek my foon kry en ek sien dan moet ek kan sien hier die ouens het weer darms ietsie rockas toe gebring. Ek hoop en weet. vertrou dit gaan. Ek hoop ek glo en vertrou dit gaan so is. Yes, En like in general, wakka van jou kant dan moest hulle die elevation wat jy nou sien in die hip hop awards. Het raakt groot man. Jo, Het bra, groot. het En raak ek- hoe jy en sê ek- Maza. En ek kom sterk vir die ouens wat die young guns op bluff man. Sê, Oh, ja. Nee, neer kyk en sê jy, jy is die goeie man, die goeie is Maar vir ja. jou nie. Hulle kyk nie die ding vir hulle self, Same hulle thing. kyk vir die next persoon. Soos die konvo wat ons nou die aangegee het met hy in 'n gom groep hy jong guys. Alweer, ons het Ja. hulle gesê bra, consistency. Ek Hou weet- daar Sal ouens. moet, die sal Nie moet. opgeen. Moenie En nou dat het vir gevat, ander mense bra. nie. Hy was die Vrydag wat ons hulle sê die Saterdag kom hulle is net so excited om ons te sien en wat. Yes. So die elevation is Ja, so jy het die woord gegee en dit gevat aan die woord. And the motivation is Sinds die tyd waar julle begin het, nee, toe was dit like daar was nog nie hip hop awards nie. Daar was nog nie dit nie. So die goede wat nou ingekom het hierso is ons kan sê ons is grateful vir die opportunities, die Ja. platforms wat create word. Wat sê jy sê van die different platforms wat ons het nou in die laaste tyd en because kyk, dis ouens wat uitstaan hierso. Shout out to Jano en hy. die like big outside. die platform self nee, hy gee jou vir almal die artists like in a stage in a platform om hulle craft en hulle music uit te sit, verstaan jy? En hy om dit korter te maak, die platforms gee doen baie vir die artists man. Like hy weet hulle gaan die extra mile. Hoe kan ek nou sê die ja, like wat help hulle man. Vir jou nou Baie- op die oomblik, baie- vir jou nou op die oomblik gou wat ek hoor. Jy moes nou al gesien in die tyd en wat se mense is nou so active like Dit is ja. artists wat jy nou voor uitstaan, wie is nou die warmste vir jou award En wat ek nou like van hoe die system nou is, hoe die industrie nou soos laas jaar en jaar voor laas. Ja, hulle het like exposure gegee aan al die artists, but soos ons kan sien en al die mense reg oor die different communities kon gesien het. Jy sou gesien het ja, is altyd die spesifieke artists nie omdat die organisation of hy mense hulle gekies het. ja. Maar so stukkies wat nou die kans is nou oop, nou jy kan sien die industry of die organisers of die hoe kan ek noem die creators. Ja, hulle gaan nou dieper nou in die gemeenskap en kry al die hidden talents. Nou voel ek nou hier die artists kom nou uit nou. Hy wat so weggesteek het en so hy nee man. We needed it. Nou laat dit soos hy lyk nou
I sien as hoop het hulle. Ek praat dan Keenan Boys en hulle So, en nog Shout out as nog hele aan baie. baie mense man. As As nog baie. Houd je my proud gemaakt, nou die dag bij steeds. Om te kan zien, hè, die broodje wat komt uitstippen bij alle events wat er is. Hij komt vaak van hij bikkie fans of supporters wat er is. En die win voor die. En kijk, waar toch aan die man, iemands dorp om daar aan te performen. So, weet je, het vat me terug. Hij is een grote Het vat me terug toe jullie en lawyers, like, ouwe in die prime peak geweest het Sommige- waarvan jullie sommige Rimstown toe gaan het om te gaan performen. You know, jullie ere is tot ere gegaan. So, like, besides, kom nou man. Ons wil net hoor, kom gesels. Jullie met music lovers mos, sing local wise in onze area nou. En as ek sê local artists, dan moet mense nou opkom en sê, hou op sê local artists. Ek praat van, wat is local? In the Onze grounds. plekken. In So, the ek grounds. kyk nie neer, ek kyk nie neer omdat ek sê is ons, wie trek jou aandag lief, nou op die oomlik, met sound wat nou uit is, wie trek jou Let's aandag? look here. Can I Ek is by Lee. I just want to say Bailey. something. Top 3. Top 3 though. Okay, top 3, Yeah. you can give it top 3, Lee. Even if it's just one, it's fine. Maar as iemand wat op jou playlist is, like, onze artists, man, wie? Wie geappareis nou? Wie? Vir my. Come on, say it. Hy man Karotjie. So Ouwe, good. ja. Yes, ons vat. En- Karel G is ook van die rockers. Yeah. Yes. Dit man. Wie nog? Niks iemand anders. Oh hier. Praat bro. Wat gaat nou? Ja. Daar gaan we nou by man. Praat mee bro, wat gaat dan? Ja, die man heeft die woorden. You want to say yourself? Ja, die woorden. Ja, sê jezelf. Wat is hem naam? Die Boetie Saan, my bro. Saan. Ja. Hy was soos hy vir my, hy het net like gedrop. Hy het die like funksies gaan bywoon, sous ja. gegaan, music videos geskiet. Hy man, nee, hy kom vorentoe nou en het as creative. So, Is bly shout out to Reese. Gewoon my visuals mee bro. Hy visuals op. Goat. Nee, Reese. Ah. Smooth crisp, wakker Kom hier, hier hoe sal van sê, visuals. hy man het maak Ja, hoe van Hy visuals, kan ook bro? wel om my visuals voor hom te skiet. Hoe hy Ja. aan sy reason Quality, raak. bro. Ja. Hy was klaar dat hom level. Hy gaan Koot en net fokken. boy. Koot en fokken. Nice. Come on me bro. Shout out to Reese. En die hele Dolle Entertainment. Shout out to ons dat top. Ek sal sê, hy is een van op my top Hy 3 is list. maar jong, hy Ja, Hy is op my top 3 list. So as dit vir jou, Saan is en wie nog? As Saan, as Jody en wat se naam. Ek kan dit as een van net Jody en Jody staan ook in die Daniel as een As dit jou, ja. en Garo. Garo G. Ja. Spoon. Wakker van jou Van kant af my my bro. Dolle Entertainment. Hey, So die my man, bro. pirate people. Grrr. Haha. Pirate people. Nee, ek pak my nou eens bro. Oh, ek Big kyk die respect show. vir ons. Kyk ja. Hy man droba nou treatment kay bio. Die wat as Zie afs je, my mind. Jy lees my mind. Awee bro. En ek Ek vraag- comment op hy ding bro. Ek vra vir KB nou die dag by die opening voor hy op die stage gaan. Ek sê ek is trek voor jy gaan of iets sê. Ek vra jy het Jody gevra. Hy man sê nee. So Hoe wie staan my jy? getouch. Zie Bow down. Bow down bro. Nee bro. So moenie ouens. Nice. Nice. Wat Man, ons so voor iemand op bereik. Uplift. Let's up look man. Weet jy wat maak dit nog crazier? Man kan enige vra dit van die anders wat klaar like hy sê Established dit. is. Man gaan haal, hy man wat nou nee, big ups bro. Die man. So die man. Ja, my jou kant af clown. My top Ja, 3. jou top 3 want die manne, okay, hulle het top 3 gegee maar hy soos hy sommer gebly in die Dolle Entertainment, hy hele 3 sommer gevang. My top 3 must be number 3 spot. Van onder af op. Ja, like omdat ek gaan sê number 3 spot Maar wat lastig gewees het. Jody en Starboy definitely must be in there. Ons net hulle kraag man is different. En dit is om te sê jy sê dit is 3 omdat hy nou beter is. Nee. In no particular In no particular order, ja, sien nie. ek Ek respect net ons kraag en soos hy dan vir my Garo en ja, San definitely. is double in. Definitely. Dis hy mense. Oh. Hoe op my live elke dag kan ek hoe sê om my bro, gaan 5-6 numbers. Shout out to the Red Lounge, Galvin. Hulle ken julle almal.
Red Lounge, Brett, Diego, en dan toen zaten ze voor Devon Lee, onze Killa Boys, een hele squad daar, zo alle onze samen, mal mee bro. Ons request every day, een hele playlist. And So, hij is guys, ook crazy, hij boys. yeah, it's immaculate. Yeah, guys, so this is our personal opinion, eh? So don't come at us. Just putting it there. Dit is die leuk. Oh, yeah. Eh? Okay, Yeah. so, nee, hij is wat het is. And like, the type of stories coming out of the music, it's like, next Motivation, level. man. Storylines. Yeah. Hy storie loop van die begin af tot die einde. What's happening in our ghetto? What's Mm. happening around us? Yeah. We can't see it. They like Yeah. explain And it to us. especially for someone like Sean coming through those circumstances, tell his story, spit it on the mic. En ek dink hy is waar jy moet vat. experience. Hoe net te vat. So om weer te kom is nog van die hip-hop. Dan kom ons weer na julle genre toe man. Jy is weg vir 'n tydjie, jy het genoeg tyd om te meditate, skryf, whatever you call, compose. Het jy al 'n paar verse neergeskryf of? Ek gaan nou eerlik is saam julle ouens in die 3 maande het ek ook nie regtig tyd te kry nie. As daar tyd is dan dan kry ek ook die tyd as daar tyd is. En ek het seker net so 2, 3 verse wat ek geskryf het. Ek kan fully verstaan met dit my bro, because vir iemand wat op so skien so wat se tyd staan jy op? 3 uur staan ek op. Ja! 10 uur as ek weer terug die aan. Dis hy. As jy gaan deur die dag gaan, dan het ek iets in my kop in. Want as nog 'n vriend van my, John Leeds, hy's van 21. So hy ken mos nou van wat ek doen. As baie tyd dan motiveer. En hy laat ek so goed voel man, dan dink ek terug, ek is mos nog hy bra. Hy gaan my vreem roeba binne. Almal gaan my op die van Martin. Hy gaan my vreem. Hy hou dit nog van hy as amper so hy is nog 'n stranger. Nou hy wat ek van hom wou. Die reminders sê. Nou hy was soms dan sê hy in die 3 maande, jy moet skryf my broers, nou hy van dooi binne. En dink ek ook terwyl dan bly vir hom sê wie wat jy kry so verse in my kop en lines in my kop en dan as ek by die tyd as ek wil voel ek wil skryf dan ek het vergeet. Nee, soos ek sê, hy skryf so want die man moet acting wees met my. Ek wou net geweet wat hy staan nie op because ek het al gehoor is vroeg op en laat terug en dan weer vroeg op. Seker net 4 ure is laat as dit. So as die tyd is net is rus my bro. Ja. When you must rest my bro, you must rest. So ouens, die music wat nou heel lang gewerk al in enige iets sinds die EP wat gedrop het. Nou laaste en dan mos nou die music videos is amper nou weer tyd nou vir ons om nou weer te drop. Is daar enigiets wat al losgemaak kan word of is dit word dit vasgehou? Jy kan my antwoord. Dit record. How long was that? Yo, that's been. It's before he did come down. It's like 2 weeks. Yeah. Nah, was ek hom. Man voor laas, but I remember man voor laas sê mos out. Nah, we went a month straight. But we were in the studio now the other day, man. Yeah. No. I'm talking about me. You will live in the car. Yeah, don't say what we did. No, Don't say it. But we have been there. We have been there. You're gonna make my editing work hard, like live, hard. But anyway, so is there something new dropping for us? Yeah, this is a different chapter, guys. It's not like the chapters that we had before. Different chapter. This is more like an independent chapter because we did it ourselves. We didn't go to other producers. Sure. Nothing. We produced ourselves, crafted by strangers, for strangers, for everyone out there from PE, Funny Rockers, everyone, you name it. It's something special, guys. So the name title EP is it EP? EP, No. yeah. What is the name of that album? Name of the EP and What album. was EP is different. What was the name? It's off now, but I yeah, saw there it. is- Yeah, I there is, saw you it. know, I on actually came up, crazy story, I came up with it in the barber, by the barber. The barber was like,
Wie zo barber ook bij de... Rido, I have a new barber now, but we Ja, have... nou wat zeg. Yeah, I have a Hey, new you barber. I see. have a new barber. I have to put it out there. Nee, New ik barber. heb iets komen zo. Shout out to Willy. Ja, Shout out to Willy. No. Eu não sei como se algo me babas tu como sat. Yes, No disrespect whatsoever, but yeah. Then he like motivated me and like all that. Then I was like, yo, do this for me, and then he was like, look, yeah, you should have a name that attract the audience and like that something different. And then I was like, while he was cutting my hair, I was like, okay, now I have to like think a lot. Then I came up with this crazy idea. You guys have seen it. We have been pushing the name and like that. Triple S for you. Inspired by you know who. But anyway, 6 trends of songs for you guys. That's the EP's name. So is it a Immaculate 6 track? Vibes. So it's a 6 6 track. track EP. Yeah. Oh yeah. I'm looking forward to that. Vreem, als hij gaan haar zo'n nieuw aftijd is, krijg je kans om zo op te gaan checken op nummers of wat. Je het moest nou nog je account nog zeker nog ne? Ja. So you have time to go and check out on the internet. Ja, soms dan maak ik met tijd ja dan denk ik wacht laat ik ook gaan kijken wat ze die video goed. Het is krap van Bully Guy. En nog al lekker opgegaan. Yes. 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 Double is in the chat. Double is in the chat. En wat is zo die laatste video wat ons getrokken Los Lapis. Dat is ook die beter. Ja, dat ook die beter zo right. En ik weet op mijn average hij is ons ook niet hoe normally maar voor mij lijkt net die fanbase dan nou nee as like 2025 strijders. Nee. You know what? Je kan zien naar us mensen wat nog gaan zien nog op altijd. TikTok channel. Mensen wat gaan zien. That's So crazy. ik ga niet nou. Ik ga niet nou zomaar net iets het zo in de bad. Alle gaan nou weer bijvoorbeeld. Ja. Binnenkort. Watch En out. mijn man. Watch Zo- out. zo, Watch out. Ons is nou meer op waar ons kijken om geld te krijgen voor events. Waar we Yes. kijken om als het onze shows wat ons free gaan doen. Dat ons wachtpapier staan op om uit te steken weer. Ons wacht weer voor die platforms om op te steken. Maar nog zo eens aan perform die jaar bij die gyms zit. Maar dat ons dat om uit te zetten, hij is in mijn ding. Dus jullie hoor, EP is op pad. Die man is nou niet op haar zo in. Ja. Maar het is nog steeds een collector. De hele wormos. Maar dan is het tijd om te schrijven. En je moet 3 uur opstaan in die blede ochtend. Jo. Maar als er enige mensen zijn zo wat, yo no like kom fouten hier. Nee, als er van jouw area misschien of jou. Besides, hij improve van 21. Meestal van hulle soorten mensen, Galve mensen, Salt Lake mensen. En dan mensen waar je wel shout-outs wil geven samen. Je opgeleide broer van jou. Ja, ik geef een shout-out voor een maalbroer van mij Latif. Ruben. Ethan van Bloemendaal. Zoa van 21. Kamika, mijn Eyster. Alipad van die Ark. Ik weet, ik kan ook niet doen van die Arkie. En jij kan, hij mij ziet zij. In Altonia. Mijn broer. Hoe lang was hij dan weg? Hoe lang was die man weg? Die man heeft dan nou die hele squadron genoemd. Ukraine van Ukraine of ik weet het, Zakatang, Fayden, Wakka wat zei je? En Ethan en Kyle van Damn! die wat heeft gegeerd. Unstoppable. Jullie weer wisselen, dank je man. God damn. Die man heeft bij je mensen gemiet. Voor ons om te kunnen zien. Oké, right, ons weet dat het maken gaat. Wat ons weet. Kun je een beetje dieper ook gaan? Ja, voor ons nog aan gaan. Dan gaan het oudswoorden toe. Prins, Kamati Prins. Jura Bakar. En wat zo met Felix. En wat is wat? Ja, ik heb naam. Weeskap. Wat? Hallo. Da. Nee, kijk. Ik blijf al man, hij heeft baie goed geleerd. Hoe dat om museum is altijd man. Wat zijn woorden hier omgelost hij laatst is? Wat zijn motivatie hier omgegeven? Hem gesê, gebruik een mondje. Hij moet nou naar Boeta geluisterd. Ja, gebruik een mondje. Maak vrienden. Maak vrienden. Ja, nou het verbod uit. Het is interessant. Hij is proud man. Nee, die is een proud moment. En lijkt die wel wat ik is. Nee.
Baie plus minus. Hulle mag strangers is, maar dit is nie eintlik so nie, hoor. Is maar net 'n nog 'n naam. We are Is maar brothers. net 'n nog 'n Ja, naam. man. Ja! Nie na veel. Ja, ek wil nog 'n sang. Ek wil net sê dankie vir Vrydag. Ouens, Dit dit is was Vrydag, nice. Dit Om was al die een ouens massa. weer te sien. Zo, Dit was een massa, massa, man. man. Dit was een massa. Toen sien ek almal die julle se strangers was weer saam, het was so. Was Ons een massa, massa, dat was een 1 miljoen Ek massa. kry om ek sien vir Jan Was hier nice. agter hier by die main floor alweer. Ja. Wat so die broers, man is banana. Niemand nie. Die ouens kom net so om draai as Is 1 miljoen massa. Is dit karre wat kom? Nee, hy die liefdes groot. Liefdes. Nou, hoe kan julle wil sê die wil is net iets wat net gaan kom en gaan. Never. Ja, ek 'n wil- fase. sal ek van. Loon, my Ja, broer. die om te bly. Jy's nou in die staans en kom ons gaan gou van die staans oor gesels. Jy's nou in die staans Ja, weet. bedryf en wat en ek tel op vir hy mooi man karre. Ja, Ons het weer die Limbo Klub. Mooi man, karre, ja. Wat se garages of wat se ek weet nie hoe call julle nie. Squads, Ja, teams. Ja, like cruise. Wat se crews staan uit nou in die noorden se. Vir my, personally nie. En Okay. hoekom Is lekker as 'n crew nee, maar as 'n garage ook. Okay. Maaf garage. Oh, maar Oh, my Check out ons uit op die Instagram, TikTok, TikTok, maar Instagram, TikTok, Facebook. everywhere. Ja. Klik. klik, ek vat met klik op Klik. mooi man plate. Ja. Jo, Vir my ja, okay, alles sit op alles like Like hoe stoor jy ja, maar. hulle nou weet weet jy toch wat, wat nou gaan opkom. Nou weet wat. Shout out. Police ja. Polisie. Vir my I3. Ja. Karre wise my bro. Wat sal ook net 'n random ding. Wat sal jy raad doen sy om springers net warm maak of bags? My bro. Wat is die beste ding? My bro het hang af. Wat doen sak pas bro? Nee. Hy sê dan. Ja, Okay. ja. Okay, dan ek het nou sak pas. ek in die projects as projects Ja, na. weet Nee, projects my projects bro, is projects. Ja, Jy moet dink nie. Al die harde werk wat jy insit. Nee, Nee, dit- verstaan? That's Verstaan? important. The most Die memories important. wat jy ook gemaak het, wat jy Nee, gaan maak op soos tyd aangaan soos jy die project bou. Kos by die eerste tournament toe sien man 'n paar heerlike projects om dit so te sê. Maar die ouens blok as jy my bro so. Hy sê net wat ek staan sterk vir die stands. Die stands hoe call community. Stands community. Ja. Shout out. Texas guys. Shout out Katia. Shout out Katia. Big movement. OG. I said, why is it Katia? But OG Katia. X-Click. Nee bro. Damn. Big ups, Guys. big ups ouens. Don't stop Lagi game what groter, you're doing, guys. Cut, Keep going. cut, bucket. Lagi game groter mas. Lagi game groter. Ja, bara. Masa. Hoekom ek die stands bo inbring so met ons het like 'n close relationship ook aan die begin Ja, daar bro. gehad. Soos- Dinge moet balance. Soos die guys Soos sê, hy dag af. soos die guys sê in die stands community, die is Slam City bro. Yes bro. Slam City. Yes, it's not a crime bro. Ja. En ek staan sterk agter my president wat staan Ja. agter die goede. Ja, Yeah, what a crime. Come on man. En dan moet nie vergeet so wanneer gaan dit so maar gooi die 17 Mei. Yeah. Don't forget it's gonna be Follow that. it's gonna be a big A big green Maza bro. Free entry. Groen Maza. Follow that. Free Green Maza. entry bro. Big Nou green Maza. lately het ons kom found, né? Het ons kom found is mense wat mos nou like uitstaan vir ons mense wat dinge doen in die community. ja, You know. Word mense gerecognize. Ek sien by die Hip Hop Awards gaan al Ajami, MC, en ek dink daar's nog iemand, een Stigas van die Baai, RIP, Stigas van die Baai. Ja bro, hy is legendary. Jy was hier gewees toe hy Ja, ek sien dat. So was heartbreaking. Die laaste keer wat ons hom sien was nog met Finnes so gewees. So ja, nee ons, nie dat ons maak net, hulle maak kom, but hulle We focus Is Is more diep on man, respect. is diep. deeper than that. Ons karabie roots uit, ons Hy's karabie deeper roots than uit. that. Deeper than that. So net vir julle om te 'n knowledge te kry. Nee, kyk die ons doen ons ding. Long jy hom gesien vir 'n tydjie nie because soos ek hoe sê, long is in die stands en so long is ook besig met projects.
in die Maaf Garage. Ja. In die Maaf Garage en shout out to allemaal man. Once Alles again. sticker. Ja nee, die klik. Voor is Maaf G. Huh? Voor is Maaf G. Hij is maar zo fusion soos Ja, Goku bra. en Vegeta my Ja, guy. Klik is My guy. Yes. Ja. Nee. So hulle is een basis klamp. Dis 'n big march. Kyk, as aan nou wie wins is, julle kan garantie om ons weer uit te Ja, sien. definitely. As aan te wins, garantie to CSD. Next music video moet zeker weer geshoot word. As het is. Weer by jou staan. Van hier staan, maar hier moet teruggereid. Ja, weer. Als je niet 8 maanden zeker weer Hij is er niet DC, maar dan kan niet wensen, broer. Ouwe. Niet DC, bro. Ik zie uit voor wat aankomt voor ons guys. Mr. Lee, van jouw kant af, is there anything you can say to uplift our youth outside there? Just something small. As I come back to you because I know you like to give a long speech maybe, so you're gonna think about this whole thing properly. I just want to tell the young generation, these good things come to those who wait. So wait, you're gonna get your good things. Ja, dit is de enige man van mij zo naken. Als je komt kijkt Tony en ook als je yes. zingen. Hij zei, alles is net easy. Kalm tussen vallen. Strange clown van jouw kant af mee bro. Wat kan jij zeggen voor ons? Je gaat buiten kan. Al wat ik Net wil voor zeggen upliftment is, man. Die nog voor clown goed en niet al wat ik wil zeggen is, nee, focus op het droom. Als je like redelijk iets hebt wat je wil doen, stick met hij, maar moet ook niet vergeten om je leven te enjoyen, man. Enjoy life as much as you can. Like on the fun side of it and on the serious side. You see, yeah, you moet balance altijd. Keep pushing and never stop. Yeah. Ja, als je nou weet, long, maar ze kind, die boeta. Ja, goed man. Alles is echt goed man. Ja, ik heb erbij om te zien, is net. Yo, guys and girls, blijf weg van Tarax af alsjeblieft. Hij is het ding wat jou, hij zal jouw image, Image, jouw future, alles. die reputation man, alles in die wat in die leven nie is iets, jy het 'n reputation wat jy moet opbou, moet nie eindelijk weggooi nie, en die gedagtes, moet ook nie dit weggooi nie, gedagtes speel 'n groot rol, so ja, Ik hoor dat je niet eigen gedachten gebruiken. dan, down the gutters, Down as jy hom nie reg gebruik, Down the gutters. ja, Ik so, hoor dat die beter als je dat. so, hou vast, en kap aan, wees safe, doen die regte dinge, wees begeerde goede. Give you Love a you. Give me feature, I started to give you some mentor. Maar hij die zo aan die jug over ons. Vreemd. Maar as ek kan jy is so baie wat ek nou die dag toe daar exam in Q se lei gepraat toe kom die pool se kry. Ek sê kom ja, mis nie. En dan sê eers ja my bro. Dan sê man, so en as baie lei is opkyk na wat julle doen, especially events na individual van julle. So wat is daar wat jy kan by eet om like ons vir ons jeug met ding jy wanneer nou jy nou jy stap in 'n field en nou waar die ons land defend en bou soos so wat kan jy vir hulle gee in maatschappy? Ek wil hier moet klink asof ek nou die een wil myself wil prys om te klink ja, laat ek uitstaan, die uitskyner is en goed. Maar ek wil net vir die young guys sê ja, buite wat opkyk en as regtig ouens wat opkyk na man en goed, hy is wat ek weet is baie tye dan sit ek terug dan dink ek ja man, ek is maar net ek en goed, dan val ek my by is dit wat my ook gepoes het in die tyd en toe ek saam met my team is dan weet ek nee man, daar is mense wat regtig opkyk na mense, iemand wat soos ek wil wees of iemand wat like hoe ek uitkom, my persoonlikheid like ek wil net sê guys man, as niks wat swaar is, as jy 'n battle wat te swaar is vir jou nie. Soos jou talent kan nie wil boord maak, jou talent is iets waar jy adrenaline ras gee om dit te doen, jy wil dit zaag, jy wil is amper so, jy wil self proof man, dat ek sien hoe gaan ek is, wat type mense wat ek is as ek trans so. Kyk ek was hy, ek het nie like vriende gehad en goed en ek wou altyd ook cool gewees het. Ek weet gewens ek is die guy en so. Jy kan na so kom, maar jy moet jouself wees te is, voor iemand anders wil wees. Dink jy staan dit, want ek was soos hy, ek wil altyd iemand anders wil gewees het, en soos hy kom. Toe ek 'n bietjie,
2 tree terugvat en vir myself sê, wag, hoe kom ek gaan gou met my stel met my malgheid. Almal gee my nou van my malgheid as ek hy kom ek gaan mal aan. Soos hy. Je gaat maar Jy is jouself is dat hy sien nee. Hoe hy is op hy vir jou in. Moenie op jy op 'n droom by het nie man. Jy gaan fail. Jy moet fail. As jy 'n pad wat En as jy van hardships en goed in. as nie 'n pad wat Ja, as ook jy 'n pad wat struik is, dan gaan struikelblokke kom. Maar jy moet oor dit klim. Jy kan nie laat hy speedums, keer en goed in. grondpad langs die skryf pad. van dit. Jy Rotse, gaan boos en rotse. wat Jy gaan deur dit. Einde van die dag jy nog self sê I am there. dit was haar. Nee, wat vreemd my bro, van onze kant af, je weet, ons staan achter 100%. Die hele rokkas die achter jou. Prosper Maasken, kom terug. En kap net sy waar jy wees. All over, maak het zeker. Die maak al even contact met ons, dus die kans krijg evens om dit te doen. Die was die strangers geweest, maar wacht. TN Sneakers. Niet vergeet van TN Sneakers. Maar As je official sponsor. Come on man. Shout-out Limo, shout-out Lino, shout-out Zahir's Bolton, shout-out TN Sneakers. Voor de sponsor. Oh, maar stel onze mos, ek en jy mos voor wat gaan aan. Die competition begin soon. Ja, Soon begin die competition. So, maak julle gereed. Ons het al die details. Julle gaan dit kan sien op ek en Mr. Long so way. En strangers sal het share, you know. But make sure to enter the raffle. It's only 50 rand. To win a pair of tikkies mee bro. And there's 3 prizes. 3 pryse. 3 prizes. First, second and third. I don't know what is the tikkie. They will only Eerste pryse is 'n Nike Shox. Tweede een is 'n Air Max 90. Derde prys Air Force One. As Immaculate vibes, guys. Air Force One. But make sure to contact them op all platforms. Op TikTok is het TN Sneakers. Op Facebook ook. Maak zeker om het uit te gaan checken. Die was Culture Talk. Sit down with me op een unknown location. Wat ons al reeds net alweer gegeven is. Maar dit was een maza. Maar die location was Mara. Hy was lank al in die Ja, Mara. hij was Hy was al in die Mara. video. Hy was al in die Mara. Hij was zo niet te zien, man. Ayo, hy vloei daar. We going, guys. Guys, Let's go for Is 26. dat klaar, zoals ik ook? What? Hy was 'n Mara. Yeah, guys, push the numbers. Let's go for 30k. John Driver, hij fiets op. Oh, Shout out 6 for the shout out beat. 6 voor de shout beat. out Shout out. Sophie as well. For the Door? En Sykes voor de feature. Section. Allemaal wat die geweest. Yes. Wat zijn naam? Samen was Samen. hij geweest. Shout out samen wat ze aan Shout die out, koeken zijn, joh. Wij maar net warme stok wat gaan Oh doen. yeah, guys. I didn't want to say this, but features on the EP Chama and Dreza. Oh, is it me and Dreza actually we cooked? Oh, Ja. er is er van Nieuwmansdorp. Yeah, shout out. Yes bro, die Kai himself. Shout out die Kai. Shout out allemaal each and everyone. Make sure to like, comment en subscribe. Die was een maza geweest op een unknown location. Like and Weet je follow. wat het is? Let's go, let's go.